Om Swastiastu. Rajang rawuh ring live titiang puniki. Titiang Leputriani, mahasiswa baru staf Perguruan Singaraja. Ring dina mangkin Beraspati Umanis 13 Agustus 2020. Titiang Pacang Matembang Geguritan Basur, Pupuh Ginade lan Pupuh Sima. Matur suksema Dewi Triani, suksema Dewa Teguh, Dewa Matur suksema majeng ring prodi pendidikan bahasa Bali. Sane sampun ngicinin titiang galah antuk nyarengin kegiatan live puniki. Saneka pertama Titiang Pacang Matembang Pupuh Ginade. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Anak saya
inggih punika pupuh ginade saking kaping kalih pupuh sinom. Di jagati dwara ada
Inggih wantah sapunika geguritan sani aturang titiang. Suksma sani sampun sida ngemiak sayang. Yening wenten iwang, titiang lunas sinampura, titiang tutup dengan paramu santi. Om Santi 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 Om.